dating amor, pur kaming dating esperanza. Si ting amor, cara ng lobría y en esplendor, madiscubrí un verdad más bonita. Vida ta más mío, si ting amor, kami dating amor. Kami dating amor, Dios su palabra, tawardo honrar. Pasobra turko tastime tayamanan, suyunan. Kami dating amor, el mundo por mira su propósito y no lo comprende y quiere danger. Kami dating amor, pur kami dating esperanza. Si ting amor, cara ng lobría y en esplendor, me ha descubrí un verdad más bonita. Vida ta más mío, si ting amor. Kami dating amor, pur kami dating esperanza. Si ting amor, cara ng lobría y en esplendor, me ha descubrí un verdad más bonita. Vida ta más mío, si ting amor. Vida ta más mío, si ting amor. Si ting amor, kami dating amor. Aleluya, Señor. Nos llamamos danki pediaki, danki pabo amor, danki pabo misericordia. Danki, Señor, kung nos bisa tekinan ng bagianos. Nos sigi confia din bo. Nos carga esperanza tata. Kudi ayera pawe. Basi cambio na ang tremendo de nos vida. Y que nos persigi, Señor, padilanti mirando bomove tremendamente de nos vida, de nos cas y nos familia. Danki pa contesta orasyonan. Danki, Señor, pasekla lagrimanang kutaflota for di nos wowanang. Danking ku buwa cambia lamento din baile. Imita pedibo, Señor, personang ko hinda tata de circunstancia ng kunusta convivi. Ta de necesidad de afecto, de bom amor. Ta de necesidad de calentura, de vibración, de bu Espíritu Santo. Assim, bom nombre conocí, en cada casa y familia. Eso não gusto quebrante salud, Senhor. Me ta presenta Sidney. Me ta presenta tambe Yudi hermana Rosaura. Me ta pedido de nome de Cristo Jesus. Que a autoridade ko baduna nos. Kung tabisador di suyaga nang. Nos ta recibisa nasyong mita ordena cada atake. Riba vida di persona nanki. Palagalos. E sangre de Cristo Jesus purifica, limpia, mitapapya na cada organo ng parte ng vital pa ba'y funcionar conforme plan ko Diyos sa krea nang. Si ti cell nang kutawaro afekta. Señor, ding mundo di ciencia, no ta existi ku cell por rewardo renova. Pero abo Dios, ta Dios di poder. I turcos, ku ta imposible pa hindi ta possible pabo. Y nos ta reprende y llama na existencia, vitalidad,
sel ng guardo kriyan nobo. Itur sel ng kuta afekta qualquer contaminação of kiko kubriyami. De nombre de Cristo nang lolo disperse. Danke Dios. Pa bom amor. Danke Tata pa vida. Kuta bendicionanos kun es. Quizás de momento que tindi nos kuta agota. Tindi nos Senhor kunoting esperança mas. Tindi nos ku yakaba atende ku noting solução mas. Abo de solução. Abo tem último palavra. Nada de mundo que lo stop de existir se não tabo vontade. Stop de existir. Badu na vida, ibuta kita vida. E den no sentimento, pa sobre nos tahende de carne e sangue. E nos ting emoção. Ajuda-nos. E contestar petição de nos coração. Te mabudanki paturkos de nombre de Cristo Jesus. Amen e amen. I say, stand face to face. Shine your light. Oh Jesus, Jesus, shine your light. Shine your light. Shine, shine, shine your light. Shine your light. Shine your light in me, Jesus. Shine your light. Jesus, shine your light. Shine your light. Shine, shine your light. Shine your light. Shine your light in me, Jesus. You are the great I am, the King of Kings, great Rock of Ages, my urge to sing for all eternity. I will proclaim you won the victory, and I bless your name. Shine your light. Shine, shine, Jesus, shine your light. Shine your light. Shine, shine your light. Shine your light. Shine your light
Sí, está tremendo. Shine your light. Siya ng marabong dia. Pamitong gusto un placer tremendo di portayave tambe sina pa untuk kubos nang no salabay nombre batur nombre Cristo Jesus. Sigur un momento. Awe Jarasong 10 de Mart 2021. Ko Diyos kumpanya kada kasi familia manera may bisa ka. Bakara bang abo junto kumi nos ta si nombre batur nombre qualche nombre Cristo Jesus grandi. Asina do na referencia na Dios kuta creador di turcos. No laga nada kita nos enfoque for di Dios. Manera mas kibi ka ba arriba mi punto na di contacto ku camina ti amor ay Dios ta goberna. Okay? Quiere decir di no ta riqueza, no ta bienes, no ta salud, no ta cantidad di propiedad. Y sigue menciona. Unta bo estudio, bo diploma, si bota professor ki bo ke bota. Dios te busca un corazón kusakiko tamor. Anto eori Dios te move de bocas bobi de bo família de forma que Más música. Felices un puta corda ribadio den tu problema Dios lo sorbe Señor no protege y bautizada ng elota salma oh feliz de su puta corda ribadio feliz de su puta corda ribadio den tu problema Dios lo sorbe Señor lo protege y bautizada ng elota salva oh feliz de su puta corda ribadio de pobreza Dios lo provee de maleza Dios me lo curé de preocupación Dios lo da un tucune de desesperación también oh feliz de su puta corda ribadio feliz de su puta corda ribadio den tu problema Dios lo sorbe Señor lo protege y bautizada ng elota salva
Sigur, feliz te sungkut acorda, riba Dios Todopoderoso. Tamo fe, na bo favor, mi bisabong awi mainta, tingkos nanta tumaluga, itimbianos kurason nanta sobere karga, timbia, buka muta yena, timbia bota yora. Io bibia dentures kos na kino dor di fracaso. Un tapaso basi algo robes. No tapaso bafaya. Simplemente nos está vivando de vida que está poco a poco llegando a su fin. Y ahora que vida que nos está vivando está llegando a su fin, el desarrollo ng palabra de Dios está bisa de último tiempo ng oficial lobini. Y mi kajisa animabo que sa akin, nada no por sucede si no pa voluntad de Dios. Anto, stop di culpa bumis. Okay, hasta si bumis sa faya, tabu fault. Kubuta di circunstancia kubuta. Ting ehempel nan de sobra. E you amber, kung natabi sa you perdi, verloren zone. E la faya. Bambi sa butambe faya. Semper bopor binibek seketata celestial Dios. E mesmo cose nos ta bolbe mire, mi nota predicawe, pero Dios supone ka cosa que riba mi corazón. Taba tatisang Judas Iscariot e Pedro, turdos a faya Jesus. E turdos taba tati oportunidad pabinibeg. Es más, den turdos sa kaso na aqui, pasamente mencionaron de 3, Jesus sabay busca ng beg. Judas Iscariot escoge papunong fina su vida. Pero si él arrepentí, él guardó restaurar. Metido na bong último sitwasyon den Bible. Camina ko Jesus sa kinangklaba na cruz. Bulo pense bumes. Dentur su dolo. Dentur su agonia. Tepe bisatata di come abbandonami. 2 hombres clavados na cruz, kusia peca. Una sumandrecho mana surabes. Un tabira bisa Jesus. Si bota verdade rei, Jesus, buti poder. Libra mo mes de cruz, anto libra nos tambe. E outro tabira bisa Jesus. Perdonami. E cordami ora ko bota de rei no. Jesus di ave mes lo bota junto kami. Quer decir de Jesus a mostra que não Deus de su totalidade poderoso. A mostra que não kung não te importa. Bofayo. Kora may kumisa ting circunstancia nanta tomando lugar agora que demo casa, demo família kung não tá falta. Pero eta Bota si tibo agota. Boka grita busa mas que bugasi. Mi que bisabo. Ku fica bubista riba Dios. Dios taba ayudabo. Dios ayudami. Tewa que Dios ta ayudami. E mi ta carga esperança ko nunca Dios lo biselo ayudami.
este pueblo de Israel, mi no que predica. ¿Cuánto bien pueblo falla contra Dios? Siempre. Dios sabe, bisa mitad rabia, mitad acaba que pueblo. Pero Dios di no, mitad 100. Dios tirong bis dari ba Israel, undi nasyonang bendiciona. Hopi trabating contra Israel. Kunanting falta si of no. Sempre Dios sa protejanan. Ibasa ki palabra Dios di bisa? Es un ku bendiciona Israel ta bendiciona. Es un ku maldiciona Israel ta maldiciona. E desisyon tan ding bomang mirumang. Buki mira Dios move? Entrega. Lagalos. Hasta si tungkos di valor pabo, lagelos, pasover si tadibu, ta Dios lo dunabebek. Mintabay mas profundo, discorda Yop. Yop perde a hopi. Pero no perde el último Rusia, no hale, Dios a restaure. Dios a restaurar David. Dios a restaurar Moisés. Mi posigi bisa, lang sa bangko mas musik. Haribedi aquí. Escuches aquí. Más música. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Modela mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar.
Laganos sa atirong bista riba no soloshi. No soloshi da bisa nos kuting mitari dos. Nos tabay kisak. Essa aqui tá o programa Começava o Dia com o Senhor. De Jaluna para Javierne, de Jesunor para Unor, aqui na Rádio Aroma Natural. Sintonizanos assim na recebi boa bendição para meio de cantica ng Cristiang mensaje, oração, saludos, felicitação e hope mas. Bo dia carregar com bendição tá começar aqui na Rádio Aroma Natural. Y Shona, nos está seguir con más. Mi quiero mandar un saludo, una bendición fuerte para familia Bermúdez, Felida. Bendición para Sharin, casi familia completo. Sí, Dios bendicionado, rica bendición. Sharin, masadang kimes para bo compañerismo junto con nos. Pasina nos hace nombre, riba tu nombre grande. Saco Dios su amor cubrir a casa e boa família completo. E cada necessidade, assim é conhecer cerca de Deus. Sobre Deus, talvez contestar. Seguro. Especial para a casa e família canção aqui. Mas música. Cansa y carga, delante por postrar, presentando mi por más. Na mi força renova, a mi porquê de restaurar. Passou me sabotar, capaz vai ser. Me que guardo cambiar e transformar. Me que babos a mim. Me que mais depois e menos de mim. E na me te ora me por mais. Vinha na me vez mais. Me que me baixa over. Me que me baixa over. Vinha na me vez mais. Me que baixa over. Me que baixa over. Sim, aquele baixa over. Aquele baixa over. Restaurar.
más música. Vaya mami biniri beawa, un lugar desconocido, nami pium por para. Maya buinang en el misterio, en mi awanandi, pafelo mi para. Ilhami amari babo, kubistari be olenan, orila masubi mi amalorena hadenmo, pasumi tadibo ya bodimi. En profundidad, oh gracia tan reina, oh man soberano, lo guía a mí. Ora mi pilla sin miedo y en mí, oh nota, y lo no falla conmigo. Ilhami amari babo, ubistari be olanan, orila mansubi mi amalorena hadembo, asumi tadibo ya bodimi. En presencia de mi Salvador, Espíritu guíame, una mi confianza está sin frontera, donde mi cana arriba agua, en el momento voy a mami, y va mi ti, camina mi pie por tu cazuela, y mi fe lo vira fuerte en presencia de mi Salvador. Espíritu guíame, una mi confianza está sin frontera, pone mi cana arriba agua, en el momento voy a mami, y pa' mi camina mi pie por tu cazuela, y mi fe lo vira fuerte en presencia de mi Salvador. Espíritu guíame, una mi confianza está sin frontera, pone mi cana arriba agua, en el momento voy a mami. El hombre llama arriba.
Y esa ite canción Yenami, sí, te sei, me toca. Sí, riba awa, sí. Está bezig, sí. At is ook in de bizar, maar no solo als je 7 minuten. Prometo just 2, sí, mas que rato nos tima ronda me. Quero mandar saludo bendición. Kuto ba especialmente pa Latifa Felix, casi familia just bendicionado ricamente, o casi familia. Bendición também pa Irida Felix, casi familia. Bendición também pa crew completo de Lisa Convenience Store. Laat mira aqui mais nos tinos. Quero mandar um saludo, bendição, kuto ba especialmente também awe pa mi Mama Ivy. Sí. Bom dia, Mama Ivy. Sí, Dios bendicionar Mama Ivy. Bendición. Também para Papa. E também para nossa princesa heredera Charesca. Bendición também logicamente para Juni, para Marcelo, Nando, casi familia, para Kiara. E também Kilian. E também logicamente para Ronchi, Magali, Naboneiro. Então me diga canção aqui para você escutar aqui. Más música, música. En momento con mi carga da duro, en momento comienza a comprender, pero mi saco a cada y mi sa kubotin mi tene Satanás que me turba Jesús botei oscuridad rongonami bolus e seguro por palabra Jesús da mi sostén y mi sacubotín mi tener. Señor Jesús, a vos nunca a fallarme en tormento voy a ayudarme a vencer. Oh, gracias Señor, está suficiente y mi kubotin mi tene. Satanás que me curva Jesús botei oscuridad rongonami bolus te seguro por palabra Jesús da mi sostén y mi sacubotín mi tener. Señor Dios, mi sacubotín mi tener, mi vida no tengo mal, y tú lo que me tienes, y tú lo que abandonami, ta guardar, pasobotín mi tengo manan, y es aquí mi te agradecido hoy, pasobotín nos tener, nos que te servimos, nos que te quiere de no, botín nos tener, ahora,
sempre. Satanás que me curva, Jesús, botei, oscuridad, rondonami, bolus, te sigo. Oh palabra Jesús, dame sostén y mi sacubotín mi tener y mi sacubotín mi Imisak botimitene bis erbenosologia kabanus ding jesung menos ko jesung menit por may ko jes dos ding studio di Radio Roma Natural. E siguiente canción. Me tabay man de ku deseo de bendición para nuestro rumang Amarilis. Feliz dia, Amar. Dios bendicionado casi familia completo. Sí. Anto bendición especialmente para Joanne. Bendición también para Dairin. Y dame lógicamente bendición para Owen. Anto ko Oma su nieto na también, sí. Entonces bendición para su tour. Es una bonita canción. Me quiero mandar también con deseo de bendición que te especialmente también para Heidi. Y también Eugene Johanna. Dios bendicionaba su tour también. Ribedushi di aquí, aveta Jarasong 10 de marzo 2021. Bendición también nos quiero mandar también para Etzeling. Ling Ayana Aruba, bendición para su casa y familia completo. También bendición nos quiero mandar para Charlie Felida. Dios bendicionaba Charlie, canción que escuchele. Escuchele ahora bon chance. Seguro Dios bendicionaba ricamente. Más música. Sobre mí, borra mis rebeliones y lo que antes fui. Lávame con tu sangre redentora. Sacia mi corazón que sediento está de ti. En mi cabeza con aceite, oh Dios, que tu Espíritu Santo pose sobre mí. Restaura mi corazón que sediento está de ti, y por siempre a tu lado quiero vivir. Que me cubra tu gracia, que me envuelva tu fuego. De rodillas te pido, alfarero, hazme de nuevo. Que me cubra tu gracia, que me envuelva tu fuego. De rodillas te pido, Dios del cielo, hazme de nuevo. Úsame a tu manera, oh Señor, que tu gracia no se aparte nunca de mí. Envuélveme con el fuego de tu Espíritu, que para siempre quiero estar atada a ti. Que me cubra tu gracia, que me envuelva tu fuego. De rodillas te pido, alfarero, hazme de nuevo. Que me cubra
Y esa esta bonita canción que me cubre tu gracia. Sí, langsung mira que viste resolution menos ku 6 minutos per Rome ko just 2. Y no estimas también, langsung mira que nos queremos un saludo también, un bendición. Sí, que te vaya especialmente pa Eric, pa Tanta Mila, bendición también pa Lisa, pa Iyo, pa Abby, pa Quentin. Y también lógicamente pa Oma Mercedes, Carmelita Soliana, Cabora, Silveri, Oma Chechi, Oma, bendición. Nadi papaya. Quieto! Ok, não está upseta. Uma bom dia, uma bendição também especial para nos Mau Jansen. Deus bendiga ricamente Mau. Feliz Madu, sim. Deus bendiga Mau, sua casa e família completa também. Ribedu Chichara song. Aqui bendição também nos queremos para Charles Thomas. Bendição também nos queremos para Mama Kiss. Palotti, sim. Lasa ko patret mas siya loik mes. Sim. Opi loik Lotti. Sí, bendición también para nos Lishka. Y nos queremos una bendición también lógicamente para el Plong. Y también casi familia que en Holanda. Dios bendición a la tour. También una bendición Tena Rubaya. Sí. Nos estamos dando una bendición Tena Rubaya para Gianelli, Leoneta, Winklar. Casi familia. Bendición para Merari. Bendición para Esther y Abigail. Sí, Dana, mira, damos grandes. Sí. Sí. Ajá. No, minta bises aí más. No, esta é minha princesa. Sou meme? Sim, minha princesa. Especialmente para você toda a canção que me sugiu aqui. Más música. Cuando pienso en ti, Señor, viene paz a mi corazón. Al despertar en la mañana, sé que tú eres mi protector. Solo deseo alabarte eternamente y para siempre. Te exaltaré. Cuando pienso en ti, Señor, viene paz a mi corazón. Al despertar en la mañana, sé que tú eres mi protector. Solo deseo alabarte eternamente y para siempre. Te exaltaré. Te amaré, te proclamaré. Tú me escogiste, me aceptaste como soy. Te adoraré, te bendeciré en tus caminos. Yo quiero andar. Te amaré, te proclamaré. Tú me escogiste, me aceptaste como soy. Te adoraré, te bendeciré en tus caminos. Yo quiero andar. Cuando pienso en ti, Señor, viene paz a mi corazón. Al despertar en la mañana, sé que tú eres mi protector. Solo deseo alabarte eternamente Y para siempre te exaltaré. Cuando pienso en ti, Señor, viene paz a mi corazón. Al despertar en la mañana, sé que
Essa aqui tá o programa Começava o Dia com o Senhor. De Jaluna para Javierne, de Jesunor para Unor, aqui na Rádio Aroma Natural. Sintonizanos assim na recebi boa bendição para meio de cantica ng Cristiano, mensagem, oração, saludos, felicitação e hope mas. Bo dia carregar com bendição a começar aqui na Rádio Aroma Natural. Na continuação, mensagem de dia. Oyente, feliz dia. Danke de permitir-me trazer outra mensagem de dia. Aí me hinta me que para que tu na homem of mulher como porta. 8 de cada 10 pessoas, se nota mais, que começar uma relação com Cristo, que começar a relação aqui com um retraso, com um achterstand de 5 para nada. Com esse é que men que a sociedade assina tanto coisa de vida de pessoa, com a construção de uma vida, mas que era completamente baixar a bau e reconstruir de novo. Diferente caso assim aqui me ayega de usa como ilustração de mensagem de todo dia. Como por exemplo Humber Sambo, homem de Camboja com uma moto chiquito a que da recrutar como soldado do regime de tempo aí. O regime de tempo de Camboja a indoctrinar para virar machine humano mortal e assim a destruir sua vida. E depois ela stop de briga para o regime a seguir uma temporada larga de desaponto e de problema atrás de problema. Of que, por exemplo, o jovem americano Centoya Brown nasceu com um desordem cerebral por o alcoolismo de sua mama. Ela lanta de uma família quebrada e como teenager ela resulta ribacaia e a cai de prostituição. Al fim, ela mata um de seus clientes e ela cai será sem a possibilidade de sair livre por meio de seus 70 anos. Tanto Sambo como Brown havem conhecido durante o período de mais difícil de na vida, havem conhecido o Evangelho e na entregar a vida a Cristo. E hoje em dia, não está homem e mulher que Deus está usando poderosamente. E deve e dia 100 a parabira €1. Senhor, me agradecemos para o dia novo aqui. Cada dia regalar a nós obsequio bonito. Me pedimos para bendicionar cada casa, cada vida. Bendicionar cada oyente de mensagem aqui. Bendicionar meu irmão seja que sua casa. Fortalecer é sunco a minha hinta de me sentir força. Consolar é sunco a minha de fedrit do de sua casa de baixinho. Pita 13 esnang ta malo dilante di mo trono, com sangue poderoso de Cristo Jesus, plamariba nang e dunanang sa nasyon completo. Revelamos palavra a mimihita na nós, e move poderosamente todo o mensagem de a mimihita, e dunanos sabedoria e bom compreendimento de boa palavra. Tudo isso aqui de em nome de Cristo Jesus. Amém. E vida ko amo quizás de bando actual of turen kos na kumayega di passa dentro de mo passado não me está um motivo para privado de não ter Deus de mo vida.
E não vai ser privado de não tomar parte na uma igreja. Uma igreja não é edifício. Uma igreja é reunião de dois ou mais no nome de Cristo. Então, de união é Deus o Espírito tem. Uma igreja da maneira uma sala de espera de hospital. Caminha tudo que está presente, tem um passado menos net, uma vida quebrar, uma vida cheia de problema, uma vida com não que papo fácil de fazer. E automaticamente nos que esconde nos passado. Pero Deus já está na altura de tudo o que vai passar de Deus na altura acaba de vida. Ela mira turcos e já ela prepara e caminha para buscar o Senhor Cristo Jesus para receber sanação e restauração. Deus tem tur caminho. Tur caminho como Deus estava tem enang. Tur caminho como lo vai Deus lo tem. E Deus está mira o qual pode passar bem. Deus está mira o sofrimento. Deus está mira e pergunta não como tem. Deus está mira a ânsia. Deus está mira a desesperação. Pois não posso esconder o passado para Deus do de medo ou do de vergonha. Nós lemos em Salmo 139, entre outros, o seguinte: Vas a mirar-me, Senhor, e conhecer-me. Como sinta olanta, você. Já leu para compreender meu pensamento. Você, se me tacana ou dorme, onda como vai, você. Nenhuma palavra não está saindo foi minha boca, como não estava sabe, cava. Onda me por ruim, o espírito. Onda me por escapa foi bobista. Como subi vai chelo, botaia. Como drume bande morto nang, botei. Como bula riba ala de aurora, ba na costa de mas leu de lamang, aya tambe, bomang logiami, bomang direchi, sigur lo tenebe. Com outra palavra, a mim me hinta nos no tinco corre para Deus, mas nós tem vergonha de nos passado, mas nós tem vergonha de a vida que nós está passando. Deus acaba de meu passado. Deus de como usa meu passado, meu presente, para que assim me se, vinde minha vida, me ajudar-me, sacar-me, restaurar-me, sanar-me. Não laga é homem ou mulher como está agora aqui, com todos os defeitos e falha, strobavo vira é persona como por tá de mão de Deus. Laga me encorajamos com um texto de Juan, capítulo 15. Juan 15, o papo de é homem ou mulher como por vira depois vou permitir Deus direito de vida. Juan 15 tabisa, me nota yama boso servidor mas sobra um servidor não sabe que com su chão tahasi. Mas me tayama boso amigo, sobra me alaga boso sa turcos que me atende de mitata. Apesar de meu passado, apesar de meu presente, Deus quer para botar o yudige e suyu Cristo Jesus quer para bobira um de ser humano.
não te chama vosso servidor, mas me te chama vosso amigo. Para Cristo, pode vir um irmão. Para Deus, pode vir um eu. 2 Coríntios 5:17. O único que está unido com Cristo está uma criação nova e coisa de antes a passar by e o que está novo a chegar. Aí me quer uma chamada. Me quer uma chamada na abo que nunca não conhece Deus. Abo que nunca não a pedir suyo Cristo Jesus para mim de vida, para ajudar. Na abo que a me hinta ta pensa, pero em vida que me tem, eu não vou apresentar delante de Deus com ele. Me quer uma chamada na abo que a me hinta tem vergonha de enfrentar Deus, sabendo de meu passado, sabendo de meu presente. Pero a mim me hinta, me também sabe que Deus também é misericordioso. A mim me hinta, me também sabe que apesar de tudo coisa, me porta homem ou mulher valioso, mas só já bota diamante de Deus subista e Deus estimado. Deus te amor, Pai. Deus está guardando o braço a abrir. E não lá que eu ainda ganhava com débito, não para vir €1 ou mais de mão de Deus. E muitos homens sambo nunca não espera de por cambiar, de por aí vida totalmente diferente de vida que sempre la conheci. Centoia Brown nunca não espera que uma vez que ela cai cerrada em prisão, e na ABC a volta sair nunca mais foi de prisão, tem dia quase 70 anos, nunca e não espera que Cristo lo havia abrido a porta de céu para esposar-lhe a tu favor está um homem livre, servindo Deus. Diz 2 exemplos de 2 pessoas com uma vida quebrar, uma vida destruir. Cristo a liberar fora de prisão. É prisão de vida. Maneira Cristo também ela vive para liberar o preso. E a minha hinta é que liberar. Quizás tempo bacana com Cristo Jesus, pero durante circunstâncias na vida, vou desviar, vou perder. A minha hinta botar me para apresentar diante de Deus, sem medo, sem vergonha. Se Deus toca o coração, a minha hinta e a botar a pessoa que aceitar Cristo Jesus de sua vida, a minha hinta, me invitava para rezar comigo em oração de convertimento. Diz repetir minha palavra. Senhor, me também delante de meu trono. Me te reconhecer como afalhado, como um pecador, pero me te duele. A mim me hinta, me te arrepentir. E me te pedir perdonar-me. Me te pedir bem de minha vida. Me te pedir criar um coração novo de mim. Me te pedir assim uma criação nova. Restaurar-me. Escreve meu nome de book de vida. Se a minha Bíblia segundo o mandamento,
y for de amor aqui, pita sigue amo. Mi Señor, mi Salvador. Amén y amén. Se você faz oração aqui, junto comigo, me quer pedir para tomar contato conosco. Para nós podermos dar mais informação. Para nós podermos guiar por esse caminho novo que Deus abre para nós. Para nós está honor. Quizás aí me ainda para nós fazer oração junto comigo. Pero você se dá com pergunta. Tome contato conosco. Para nós está honor de poder contestar a tua pergunta, de poder dar informação. Danke de escucharme a minha hinta. Estamos com honor e prazer de poder servir-mo. Senhor mencionava caso e tem outra oportunidade a trocar. Nada más cuaboso tatulo que mi meste ma entrega mi mes pavo ci sirve por favor. Di con vota abandonar mi presencia ilumina uma bini na mundo pica ma perdona nada más abuso ese mi que abuso nada más abuso ese Dios que abusó. Nada más abusó ese Dios que abusó. Turbopita ta perdonar quise entregar olvidar.
danke na mayroon. Si, kay may mensahe pa no, sabi tambe, Diyos bendición na mayroon su kasi familia ricamente, si. Diyos bendición na was ng tour, na miraking. Si. Lanos aquí conos por fix mesor aquí, maski un cos con la cuadra aquí, 600 bon, así no está pelante. Si, la mi mira. Si. Te sa que me te quiere tocar, sí. Especialmente pa Mayron, pa Shani, pa Gabriela Jimena con Giselle. Lans mira que más un stinky, sí, werke lista. Bendición dame pa tanta Suzette, casi familia completo. O bendición dame pa Solange Trinidad. Su casi familia dame ribedushi Jara son 10 de Mart 2021. También bendición pa Pastor Marte Zone. Bendición pa su casi familia. E também congregação completo de Porta, aí na Cae Corona, 38A, schijn tegenover die Koyman, of is dat schijn tegenover die RBC. Dus bendition dan met panus Ilian Lake, aí na Hengelo, feliz dia Ilian, contact weer ibana, notificanos. Também nós temos de bendição para Norma e Francie Peters. Just bendicionamos nang também para Ulrich Cartong, kasi família. Conta com Ivan. Ivan, bendição. Bendição grande para kasi família completo. Más música. Señor, dame guardado, ni falta de nada. Tengo un nuco de hierba verde que tapone mi sosega. Ahí va mina agua tranquila, va mi volver a posar. Esta guía mi de caminar derecho. Fiel na su nombre, mas que me pasa de clombinas pur, ni miedo de nada. Abotei tu garoto e bastón, dananta mi amparo. Bota derecha mesa pa mi, en vista de mi enemigo. Bota unta mi cabeza con perfume, mi baker orienta baja su bendición y bondad me acompaña a mí. Falta de nada, tu día de mi vida, miedo de nada, mi viva en casa, mi Señor. Falta de nada, enter mi vida largo, miedo de nada, sí, a quien lo mite miel, Señor, si está junto conmigo, Señor, a quien lo mite, Señor, si está cerca a mí, Señor, está mi Señor, está mi creador, Señor, está mi Señor, está mi creador, Señor, está mi fuerte, Señor, mi barranca, Señor, mi escudo, Señor, mi protector, Señor, está guarda mí, Señor, mi enemigo nada, Señor, está guía mí, Señor, dengue camina por, Señor, está Señor, Señor, por su gran poder, Señor, está Señor, Señor, está en mi mestre, Señor. Humilde uso, está en Bobis lá, mas Señor, das capé de tu receio, Ele cuida su eso nan tur, para ningún dinang no quebra. Señor, está mi creador, Señor, está mi Señor, está mi guardador, Señor, está mi fuerte, Señor, mi barranca, Señor, mi escudo, Señor, mi protector, Señor, está libra mí, Señor, mi enemigo nada, Señor, está guía
A ver, Cinemes. Y no te falta de nada. Señor Tatu Cospa, sí, hermano, saludo también. Que te va especialmente también a ver para Jovanka, Angelina Estasias. Dios mencionaba en también Rivijar son quien feliz día. Bendición namin nos hermano para nos gente naya, sí. Pegaco Gerenci de Island. Pa Sandy Rodriguez y Darrelson Afonso. Dios mencionaba también ricamente. Un feliz jaar son pa Bosnang. Las miriguinos de man, saludo también. Kutabay pa Rosalia Alberto. Bendición también pa Nazario Alberto. Con familia Zaragoza ng Turo. Bendición también pa Hattie Burgess. Casi familia. Bendición también nos queremos pa Bible Solange Marcelina también casi familia. Just bendición na Bosnang. Contenti sa kubos ng tay kunos. Bendición también pa Pastor Carlos Brunk. Casi familia también. Sí, just bendición na Bosnang. Un feliz jaar son cargakikos ng Bongo Justin ta ofrece cada uno de nos, especialmente para vos una canción aquí. Rumán, si Dios no trabocas, por nada vos te trae. Si Dios no te den, por nada nos traerá. En vano nos está construir, libre mundo aquí. Si Dios no te den, por nada nos traerá. En vano nos está construir, libre mundo aquí. Nos por planan, ópticos nos por propone, pero Dios otra es único, que por dispone. Busca promesa su reino y también su justicia, y turco sobra, mes lo agrega. Si Dios no te den, por nada nos traerá. En vano nos está construir, libre mundo aquí. Si Dios no te den, por nada nos traerá. En vano nos está construir, libre mundo aquí. Ay, si no viva un vida, esperando riba suerte, pero para firme, ribe barranca fuerte. Cristo es su sello y Dios amor y panos tur. Entregué vida en todo turcos, lo ta seguro. Si Dios no te den, Oh, sí. por nada nos traerá. En vano nos está construir, libre mundo aquí. Si Dios no te den, por nada nos traerá. En vano nos está construir, libre mundo aquí. Ay, sí, un cosecha grande, tinta guardanos, pero trajado tampoco. Pese va a pedir Dios, manda trajado valente, pa' atrapa Jesús. Sacanan fue oscuridad y 13 nan de luz. Si Dios no te den, por nada nos traerá. En vano nos está construir, libre mundo aquí. Si Dios no te den, por nada nos traerá. En vano nos está construir, libre mundo aquí. Ahí nos por traja planan, ópticos nos por propone, pero Dios otra es único, que por dispone. Busca promesa su reino y también su justicia, y turco sobra, mes lo agrega. Si Dios no te den, por nada nos traerá. En vano nos está construir, libre mundo aquí. Ay, sí. Si Dios no te den, por nada nos traerá. En vano nos está construir, libre mundo aquí. Cita felicidad boque, Dios oportuna, prosperidad botimeste. Dios oportuna, Ay, sí, Dios por una siguranza, Dios oportuna, Anto llena buco esperanza. Dios oportuna, Dios oportuna bu paz, Dios oportuna, 13 alegría de bocas. Dios oportuna, Dios oportuna bu gozo, Dios oportuna, cita un bon trabajo boque, Dios oportuna, cita un duchico sonos que. Dios oportuna, Ay, Dios por una siguranza, Dios oportuna, Anto llena buco esperanza. Dios oportuna, Sí, sí, Dios oportuna bu paz. Dios oportuna, Sí, sí, Dios oportuna bu gozo. Dios oportuna, Sí, mi Dios tin turcos, Dios oportuna, mi Dios que duna nos turcos. Dios oportuna, Dios sopor, Dios sopor, Dios sopor, Dios sopor, Dios sopor,
sopor, Dios sopor, Dios sopor. Pidi lobo hanya, busca lobo recibi. Bon primi, bon sacudi, bon primi, bon sacudi, bon primi, bon sacudi, bon primi, bon sacudi. Pidi lobo hanya, busca lobo recibi. Dios lo llena bostochi, de que lo bachafo. Essa kita po programa Kumisabo Dia ku Senhor. Di Jaluna pa Jabierne di Jesunor pa Unor aqui na bo Radio Aroma Natural. Sintonizanos asina recebi bo bendición pa medio di cantica ng Kristiyang mensaje, oración, saludos, felicitación y hopi mas. Bo dia carga ku bendición ta kumisa aqui na Radio Aroma Natural. Por el prueba de mi vida presentar, si funcionan por mucha mi tambalear, de manera mi mira luz más dia. E siguro, visto rin solo 27 minuti per me uno del studio di Radio Aroma Natural. Nos queremos mandar un saludo bastante sharing, Pastor Raymond Maria. Dios bendicionamos en Anturi veduci di aqui, Kaylee também tá aí. Sì. Bendición também para Brother Marcio Purien. Aí na Zuala, Deus bendicionamos a família também completo, sim. Nós temos também bendição que nos queremos mandar para tanto Sharim Piqueri, bendição para Pamcha, bendição também nos queremos mandar para Javier também que princesa, sim, que tá pone tanti smile di ore. Bendição também, para nos Charsi, e bendição também para tanti Mina, para você turnos tem é bonita canção aqui, vamos escutar a letra aqui.
hecho kita temblar. Dios Abba. De muralla nakasakuli. Dios Abba. Hey sì, gloria di Dio stava bisteri minusulogia kami nos din 21 menit per me kuno deng studio di Radio Roma Natural. Nos queremos dar un saludo bendición que vai especialmente também ave merdia ya acaba sí, avida já são 10 de março de 2021. Nos queremos un saludo para Rocha Tomás, casi família, sì, non sei di Norsalina, just bendición a Rocha completo, sì. Bendición também nos queremos dar para Roland, sì, Rolly Maduro, su casi família, Rolly criollo, tá criollo de quê? Não, e era sete com batata, não se come não, sim? Tirabi bacas to ba? Colo? Tá coi, que dia coi? Llamo, sim, llamo também, mas é bom mesmo. Sim, ok, não está assim nos best. Just bendición na casi família, com bendición também para nossa Ruth Jansen. Bendición para casi família, bom dia, bom tarde, para também para Nikita Romano, casi família completo, sim. Então lá nós me reconhecemos que sim, nós temos também bendición que vai especialmente para nossa família, bendición para Suzette Pedro, bendición para Lelia Pedro. Bendición namin nos queremos na família na Dordrecht, na Breda, na Corsao também para Rignal Pedro, casi família. E para vosso tour, nós tem bonita canção que sim, vamos escutar aqui, sim, escuche aqui. Aleluya. Nanta ya mami loco. Nanta ya mami Ken. Ataboman pa mi wa bo. Ataboman pa mi. Mami si kundi pa mi. Ataboman pa mi wa bo. Ataboman pa mi wa bo. Hey. Ataboman pa mi mirabe. ¿Entende? Mi Dios, un día avísame. Mami, manera mitad, no pa' lo que comí por, ni pa' lo que comí sa, menos pa' lo que comí ti, pero que gente comita, de día y anoche, flecha na venenoso, y enemigo tablo acusami, pa' gente comita bata. Cada día comí pensar algo malo de mí mes, Dios te manda su palabra, esta avísame que mita. 2 Corintios 5 y 7, criatura no vomita. Romano 6, versículo Jesús, unimita con Cristo Jesús. 1 Pedro 2, versículo 9, escogí para proclamar en verdad. 2 Timoteo 2 y Jesús,
seguro Dios está avisado que botar. Timbia botar para de la Espírito Santo. Que saque. Vamos reconocer o mês, pero Deus sim está avisado preciso que botar. Sim. Timbia não se esconde do louco tristeza também. Então, não esquece cara livre, pero titing Deus dá uma gente habilidade também para babu dembo. Então, dá uma palavra de discernimento. Sim. Deus está usando isso aí também, ok? E dongo Deus está compartindo para edificar sua igreja. Então a igreja está cada de nós que está assim o qual que Deus está espera de nós. Sim, por exemplo, o templo de Cristo Jesus. Misteri Benesoloshi, quarto pa. Uno. Bendição também para Bernadette Damasco. Sim, Bernadette. Outro Simão, no, fim de luna. Já sabe, nós estamos na Sandam. Sí, may talaga sa. Aquí me gusta come, turcos. Haligalinha si me gusta. No come no ta come haligalinha, pero magkusa real di haligalinha, sí. Sí. Bendición para kasi para mí, bendición también es que hermana para Marlene y también Abelardo, Anthony, kasi para mí, bendición también. Opa, ni Haila, Nepun Museno, sí, just bendición también Mama Malva Melans. Feliz Jarason, corazón, ¿tu costa bang? Sí? Así me gusta tener, sí. Bendición también nos queremos recordar especialmente también para Rafico Rocha Poleta y también tu Remuchanang. Un feliz Jarason para vos. Y también para Tío Leo y tan Crisma Paulina. También bendición nos queremos mandar también para Ronald Paulina. Bendición también nos queremos mandar para Nani Paulina. Y Antoco Giselle Silvanes. ¿Sí? Bendición para Giselle. Sí, casi familia completo. Para vos nos tiene canciones que si vamos a escuchar esa que me pone para vos, sí. Oye eso. Más música. Jesús pingo gana. Hoy mi pia bota Sí, lo bon logra quibranos. Hoy mi pia bota atrapa. Sigur bota atrapa. Hoy mi pia bota atrapa. Tende bota atrapa. Hoy mi pia bota atrapa. Sí, tende trapa bota. Hoy mi pia bota atrapa. E victoria patateta. Hoy mi pia bota atrapa. Sí, e victoria tutateta. Hoy mi pia bota atrapa. Mi alabanza, mi alberga la careta, trapananta queda, es un punta alada. Ora mi tareza, su plana en tanta salina clara, chispa somita vigila, se partió clara. Ya va trapa bota, Hoy mi pia bota atrapa. mío, por retirar. Hoy mi pia bota atrapa. Aquí tiene lugar para vos, Hoy mi pia bota atrapa. Jesús pingo gana. Hoy mi pia bota atrapa. Sí, lo bon logra quibranos. Hoy mi pia bota atrapa. Sigur bota atrapa. Hoy mi pia bota atrapa. Tende bota atrapa. Hoy mi pia bota Sí, atrapa. tende trapa bota. Hoy mi pia bota atrapa. E victoria patateta. Hoy mi pia bota Sí, atrapa. e victoria tutateta. Hoy mi pia bota atrapa. Trape. Hoy mi pia bota atrapa. Trape. Hoy mi pia bota atrapa. Trape pa victoria. Hoy mi pia bota atrapa. Ya va trapa bota. Hoy mi pia bota atrapa. Mío, por retirar. Hoy mi pia bota atrapa. Aquí tiene lugar para vos. Hoy mi pia bota atrapa. Jesús pingo gana. Hoy mi pia
Trapabo ta, bistri mo na solo siya ka manusting menos ko 10 minutes pero may kunding studio di Radio Aroma Natural. Nos karaman na mo menisyon ko na ba ipatanchi at Ling La Cruz. Just menisyon na kasi for me kompleto tanchi. On feliz Jarson with the Jarson GSD Mart 2021. Menisyon na karaman na pa Armando Cimiento, Rincón Cimiento. Sí, bendición también para Jesse. Mora, buen día. Bendición también. Buen día, buen tarde. Nos queremos mandar amigo de país, especialmente también para Pastor Franco Marchena, Stephanie, Giangelo y Ginelli. Y también la congregación completo. Ayan na ng di Eporta na Santa Cruz 76 Bay Riba Subway. Bendición también para Sara Clarenda, Marcelino Clarenda y también para Sarvan. Sí. Just bendicionamos ng tambi. Arriba tu siguro man un saludo también para tante Shirley Martes. Casi familia feliz Jarson. Carga que cosa bonita que Dios tiene para ofrecer. Anto ito yung bonita canción na que especial para vos lang. Sí, vamos a escuchar aquí. Más música. Oh sí, Señor. Señor mi Dios, mi alma te alabó. Tu creación te ensalza tu amor, estrella en luna y el solo turtabo bra grande mi Señor y mi que alaba, oh mi Dios, gran mi bondad, gran
Ayúdanos, Señor. Vívanos. Ayúdanos. Tiene tiempo na nafasiyan kung gusto pasando din. May tayo mabudanki. Patuloy que botas pa nasa. Ilaganos bang alabe? Pasanos ting Master DJ. Ilaganos bang alabe? Pasanos ting Master DJ. El amor na cruz. Padanos na mundo luz. El amor na cruz. Padanos na mundo luz. Tene mi mang bang alabe. Tene sumang bang alabe. Tene mi mang bang alabe. Pasanos ting Master DJ. Oh sí, Señor. Alaba, Señor. Abrigo corazón. Gracias, Señor. Grandi botar. Grandi botai! Sonando si che final tame de progression già aveva metato un gosto placer tremendo di pure Sirius na for di Jesunor. Teka worki kuting menos ku 2 minut promeku 1 di merdia. Si. Minuto ba simbi sa vos nang pasundushi dia. Corda promessa di Dios sempre lo guardo cumpli. E unico ku postroba Dios di implementa e plan paku bobida tabo mes. Satanás por strobakos, pero no por parakos. ¿Ok? Abuso por parakos. Sobre si Dios que mandaba dirección correcta, bueno que vai, pota pare proceso de bendición para a vida. Cuida com o passionamento, despedimos ng que bonita canción aqui. Ayo, ayo, ayo. Estimamos ng corda caminda, kuti amor ay nan Diyos na goberna. Más música. Nos redentor, oh gloria llénanos, Tata eterno, puta míranos, mi pone mi confianza en Jehová Shammah. Oh, oh, Jehová Shammah. Botaron todos, oh nos redentor, oh gloria llénanos, Tata eterno, puta míranos, mi pone mi confianza en Jehová Shammah. Con mi mano en alza, mi corazón completo entregar, mi ta confiada en vos poder, oh rey cuta gobernar, Tata eterno, cuta míranos, mi ta pone mi confianza en Jehová Shammah. Con mi mano en alza, mi corazón completo entregar, mi ta confiada en vos poder, oh rey cuta gobernar, Tata eterno, cuta míranos, mi ta pone mi confianza en Jehová Shammah. Señor, vos tan grande, tu nombre se alza. Señor, vos tan digno, tu nombre se alza. Señor, vos tan grande, tu nombre se alza. Señor, vos tan digno, tu nombre se alza. Vos dime uno preocupado, tu costo salivo. Bota etata pesumbando na, ha sido de milagro na. Apune segunda mira, apune lam lanta canapé. Bota tu lo que mi tienes de, tu costa posible para vos. Señor, bota grande, Señor, bota grande, oh sí. Señor, bota digno, Señor. Señor, bota grande, tu nombre se alza. Señor, bota digno,
me conquista. Pula barreira arriba ya razón. Y ya webs lo by mimo. Ya viernes sigue estima. Ya sabra lo mi victoria. Y ya domingo un día más. Bono por lo mi adorar. Jamás no me conquista. Una barrera arriba ya razón. Y ya webs lo by mimo. Ya viene sigue estima. Ya sabrá lo mi victoria.